Kau ikan tu yang kita kena nak. Dia tu ke? Wei shua bro tu ke? Wah. Kita leo lagi no kanti menyere mono sana. Wale, bundi tiang kuere. Tiang kuere. No cuidi que la voy a como caga kui kabu iburu. Kote dira kui negi tarenge Kenya na Kenya. Kwanza John Dware kutango ge ina mono. Ngugiri on ditide tia nyombe. We, ngugiri ko ni kote de kutango ngugiri ko kodambinto. Oni ko tware ko. Oraigo oni ngete ngugiri mbita otenjo ere moyi mu gongojo ayo kwazo ogwa ore abo kudambinto bibi na ibyo kadambia. Owa ndengo ge ko ita kedra te ko ina to karimoti ayo. Ete kuja karimoti. Oni ogo te daro ije egoki oni medaro mbeke tema isizako atarine no to babu bayire. Atare ejere konane mkoti akwere gento mundi. Amba bakeza kweza goko narwa. Ndiko ara je kainyo o makorwera omuntu. Oni medaro treni. Oni bedaron treni ko serra nanto. Tengo que echar agua. Ritana, pues ya fue. Un toarito, una agua. No. Dia buka tangan kan? Dia kira satu ni. Dah. Bundi. Ina ayat tani. Kau minta kau ingat deh. Bundi. Bundi. Mana aku inde? Ini jenala weti te. Where? Umera naza. O tempo ainda tu tempo. Aí eu vou na mochila do meu cair. É do ante tu ali eu depois. Macam mana? Kan
Hai, nata daktari. Teman-teman kau. Hai. Nata ukaraya na mabegani. Mwandiku mangogena. Maisha yako antijana dayakari. Oni tamana ake gutangoge. Ai, noko mimi yari mweto daktari. Ima akioni mpuga afika abanya biteta ngogenya ntekorewa lakini nkaona ndio utaithia mtu. Kile kintu ndenda kiwe daktari. Olitera antu ngoibo ya mno. Ikiwa tonikinya ajibe ya aba yoso akairi. Mbega? Baka mnyavaiwe ano kabeja kairi. Okay. Alafu niko na daktari. Dr. Isaac naandikite daktari wengine amuvuta ngoe kairi. Aya. Yoma. Kari murebi kana? Ewe. Ugateta antu arebi. Rakanwe. Une boere na kora resort simbe. Na ndiro tiri tanto. Ni Dr. Isaac wengwa. Ando antu ate. Hai, ngwe nge mnati umba nani ndo atenda witekeria soke ngoine kairi. Tise bikumya bravo wake. Kana noe. Mtuwe kiongo wiki umo mono. Aka nyoni kada kare kende kada. Kare oku? Mukuba? No eku. Na kari ata. Rero bakaraya ntubone tenze mwe. Are no prefect bora kaira. Ai, are ko prefect atira o. Kwanza inko bani utumire ndaitari ungari ngwa transfer. Ai, ho daktari uringira transfer. Kwa ungari ngira transfer ntemenye itumini. Ugu akakarau. Ende atekarau nya na karau. Yo, atumba. Anda karau kana karau. Ibon korea la kinyani. Ene tutigana hapo unande to di. Kabarie. Mbona mtembea kudukina arwe? Kote kiapa na kuona mwili healthy. Agea muscle nyingi na strong muscles na 6 packs. Nande ore? Nata kuga nande. Nata kwenda kumaanisha nande. Onyanko maanisha atire nyabo join in. Oro kero gato akuduka wasoka. Nante jaule. Ogo etaka kona jaka onde 6 packs. Kona wena. Ogo kwenda manto ja kuyenga mwere munjoini bambire kutide manto ja. Ai umende serious. Etani ogo ifiteo. Na mbere kintu kimwe. Ari batoni batenda withero ina 6 packs nanga ukaliojo no tina mbesa. Benda withero inya wena 6 pack aja. Ukaja ukotoro inyi wena inya kwa we sasa wena mbesa. Sawa tekaira na wena 6 pack yaja mwiri teu. Na macha utidie 20 press ups. Oinya bepta no ngingi ngapo era. One didi amboni. Bepte. Wow, atena. Ala ni ngana. Bepte wa. Nam to kuga agata 20 teu. Ogo tawoni menya anto kali tayari. Ogo andia ngata. Kwatera acha. Tadi biashara re turete da. Nande ka umpenda re. Ndenda katwika ka clinic mobile. Ina idea mbele no daktari. Nande on ngeta kuona anto na ara bari. Bati batiri kuma nje sio bejeto kuona. Exactly. Mtu ekiru enda muona. Waita na. Kauya no. Enda mvita mawa kana embu ngeta. Nukuona? Wakayangare ku waita nao. Exactly. Na yeye enda mutiritero wa pakina. Bake yo. Awa. Yes. Na ndi nkwenda u. Wanu uje kura antu batende tamantu hospitali. Ndi baisi daktari batenda kuona bangi bakithangika. Mtu nande kumtunya kwanza hiyo mukiyuyo mdawa. Akaibo bobo wenu. Kana nyako ki environment kiyo hospitali. Akaibari. Alafu ndi no kumyana ni nkautetha gene ivimi. Ma daktari. Nande uni nande umenya. Nande tukarita yo ngotumira anto nao nani kavivi vimi nkosokeria byo kaire tukaita nguyu tu timu yes nandi nkwenda tita nguyu naona tu aditio manto ja manto jaita boya yes daktari kainto bibi yako byangu woni mbati soka hospitali kaire tukaona dakwiro ko bibi yangu
Thank you very much. Thank you very much. Ngakulingira. Sawa. Ai. Karira. Tia kurira. Kira nawe ni akona ko kaigua kimaka. Kagwari. Sakabwa ruwa mono tunankere murungu jonde. Andi nari. Kanoga tukamechona tukamona. De. Ruwa mono. Chonde je karika murungu nethera izi. Nande areo. Aleo kai. Okuwa wakwite aleo. Uzi oyembekera inya lakini utina nte mushuite. Ate kuonekana. Tukendelea mucho na tukamona nandi. Kinyaki na witikie murungu. De. Ruwa mono akethira ale au. Nukumenya ora mugambi akara emburagia bioria biethe ina baba ri akeja ri Mbije nento bogumu. nkagore nyamwira Mbije bogumu lakini murungu jonda je kari nethera izi no kanoga. Chakagwa. Tu? Tembo sabe gwata totenawe Murungu na kumenya orabo akara na mibango. Tu? tu ambete yende nukumenya kaba no kethira areo Aleo kunde igwe moti aleo wa moyo ali moyo. tu ambete tu ya kabwa ndi ai Etekia. ande kwande menya areo kana gakwita nuce no kethira na kwaria thimu umenya ngwirwa mono Ukanoga ukaria noe. Kigagwa na uca Ukaria noe no kamona. Tu? sawa Tuite? tuete Sawa. Yeah. Owa toy. Ida, di jana empone. 1 2 3 4 5 Awana gora ode. Batema tu. Kamu toka tena inya. Hiyo nida sinda kere. Utewa wewe utewa lakini nda usinda. Tu bairi kwa itutu adide. Ndakwira. Tuire. Nyakwete bui na no itho kindi bui o ndeta ithatu indi go isasa na ndiri kuntu nguthugana inyi nkwirite ucu weja uringire mutembei itukwenda kuthithia kiatho na yakore na kaindia kamu isasa otithina tumulingire muringire kiondo nakio giki nene kire kera no ndiricuka mbio bakamata uwe nyago toja bibu kamata tio tije kwa otiki onde na wote Hi love. No vui. Nyani nte thoki.
Ndene nya sore betwa. Kere. Hiyo ni bwana. Yakarambore aje mutembe muga. Ai mume tukumite mwana tole tamume rokoro. Na mume we muro me atia kora au. Sawa ni rokoro. Na ndene. Atukwenda kweli tukwenda kwethira abate rojo. Turenda kwaku. Kwaku. Asante. Neuni. Sawa. Haya. Ndakurogomba. Au na mama to jageta mina bwana ibuka na ndio tuguseva at least ya hotel na turagweta au watembe wonikiambithangia 1 2 3 babu organize ni mantu jenu tumarani teu Sawa. Nani nyande nda kamusipi karenga. sawa iro Kabisa. Ninakoacha. Sasa kanga ni jambo ni. Magera tukea kwa keu Kakare. Sikuona vitedra gepi. Kaigwete, karitamia, karikumia, kaigwete, kaigwete, karitamia, karikumia, kaigwete. Much welcome. Thank you ito. Tukaria. Tabwega. Ambo gange ngugine. Tukaria. Turi amwe. Bwega sana. Ito ibwega. Kawera ito kwe muntu okengwa na arua ndona nkatha na metho jajo hakwa ningwa umitengari nento murume ongi uga ntatura ukwira ntatura ukwira na watura mukari ukaranirite hau nwenda kwira bura kuiba hiteri agwikirite kaguo kariuka mwari inyokerwe na mwana otitekia tiga we ucio nawe ni murata mucore oriku mucore namba ingana ugwe kiva imusore onjirene isasawa kiva keja muromba ruji isasawa ende musore omwikenya otingi musore oriko winyagwe ya wimaya mpaka biscuit gakironia u biscuit kuro twina thina itu alafu ngobesa ni uri na mai kana lakini ntukuria oguo mantu yanjere miwe kuena Is it possible? It's possible. Okay. Take you have Ai, muombeare. When you want to go to gym, you also need it. Sasa kawanya Neno gani? Ora kama fanyani mimi mzuri. Neno ndani mmono. Okay. Okay, thank you. muthaka kinge kira turagirithitie nini kabarine aria na no tukirithetie ingari kiretaira kira turagitete ngari kitia kabari kirori kigitia kabari omu ukona buria aitia rori na iguru ageta akagita kema akayukia merigo
Aya anto bangarire ya kumenya anto akwe wamba bokwenderia igoro barejire baibangite na ibanga muthaka akiuga ikawainda no ntunamenyeria ri kumbe ntuko ya 40 ni igoro erakinyaga karori reitia pole pole muthaka ti kawaida aduga ni ndamenyerie kuia avuta rori ne kuruja kawaida akiuga kugita kiema nthaka ciarongikire rori cia mugwato uriku muthaka njara ikutu muthaka njara enge ikutu aunda kwake bwati bori cirarungamire kawiro muthaka iguku arakuja wa wega na banini muthaka cia ngomba mpaka biscuit kangiau ayo itu ana baiga to sandi veria gwe mtwairera mwana arafu akeja kuheja mwamba itu murungu na atwaurira ibwega atwana ne kaire itu ibwega itu thari mo ndio wega nayo Dario kaire kabini. Ema ndigo bwega hatera. Yani ndigo mwiri wako yutamburuki. Aya ntreye mtu ndigo bwego. Kumbe nyani ai. Tijo wewe tijo wewe. Kumbe mwiri wako yuko enda masaji na ntakomenya. Wewe temenya baigeti yankurie. Ubona temenyere place yo. Ai nande na tijo na. Yembuye yonde. Na nyamiru teno tijo. Aki. O teno tijo. Kwa nyamiru no tujo kamboni antutau. Haraka mno. Haya. That's nice. Imagine oni mbele wambije ndegoro chao menyankoro kiora mbije gohetu. Ari mtu nabati kumenya kwao bwa. Heki ankure kinya gym. Gym boko na kwambere? Kinya rojo. Ai rojo na kuini ai rojo te mapema. Ari oni ndienda kukinyira. Uruga ndenda karanya ninkario. Sawa ni utete. Tweta rojo wewe mtu mzuri mtu kwa exercise. Baile mbere ndathiki exercise ndaturanditi exercise lakini ndenda achiorerwe. Ari mtu na ai exercise ni njega kama. Ano ni masafari mabiashara ma Dubai mara kwa. Ari nyo kiti ya biashara kwa mtu na bati kudare. Tugeta rojo kwetu. Okay, ang kodare. Ang koda kumenya manto ya gym. Manto wa gym. No gym nandi. Oh, ni gym Okay. Ndio wa kinya gym yongo. Ndio kinya gym nande. That is. Unaweza gym kaire? Ali. Irambe. Ila mbele ri. Karibu sana. Asante. Yes. Nandi mtu akienda kwa mberi wa mberi hata. Kimugeni? Mkwenda kwa mberi. Za gym. Watu tracksuit. Ngo tracksuit. Ka sports. Na freestyle. Na unaomba no kama tinyaka chabuni gafu. Sabuni manyonga in case wa sabuni kangoge nande sabuni ya kudamba na hot shower ndio bathroom hot shower in case wa diria mazoezi zako ono tombo kina nyomba kudamba kabafu kale au na bwana nyato yoda mwanki ngole kiaki that is good. Okay. Nande nkwenda kumenya na nkwenda kwambiria haraka muno. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Kwa unande no nande. Nande requirements na chini niliko. Okay. Kintuko turajia 150. Okay. 150 per session. 1 hour 30 minutes. Naomba combine with 2 hours mito. Kemweli turajia 2400. Waekia kuria mweri au omba kweza ntuko cionde o tukwira kona matha jonde ro kona ote kuingirwa ote matha kuingirwa no mbeje kuma 5 mwankao ruga 5 5 mwanka idatu no mbeje dachon kuma rokiremo kwa I think you na arrangement ito. Okay, machine nation ile kwa nini? Simple nation kwela cha dini ya. Ero toy. Training. Well. Kenya kumata. Hello.
uthikiririe no thikiririe wega ndukanamburire thimu ringi nwegwa tondu riria ukanavura thimu ringi no muvaka ngathitanga. Icio nĩ rita cigana? Nĩ nyanya. Ai, icio nĩ cianyiva mũno. Nũkũmenya ndiĩtũni goro igoro ntironora nkundia ng'ombe rũciũ rwa kũng'ana. Kĩu nĩkĩo gĩtũmi nyivĩte ũguo. Tũrarĩkwo migration nau na njirũ ikĩo gĩtũmĩte giterio au na ndĩtĩrona gũkundia rũciũ rwa kũng'ana. Kwĩna maũndũ mega? Nau itwarĩ tiga ndũkamakengarie ta maũndũ mega. Aya katuonane. Tinda bwaga. Oh,